Na svetskom kupu u streljaštvu koji je održan u Sjedinim državama, naši reprezentativci osvojili su 5 medalja. Medalje je osvojila i Andreja Arsović, i to zlatnu medalju, i zato što je zlatna devojka zaslužila da bude pozvana u ovaj program. Dobro jutro, dobrodošla. I sve čestitke. Također Zorana Arunović je osvojila srebrnu i bronzanu, je li tako? I Jasna Šekarić bronzanu, i to je ogroman uspeh za sve nas. Naravno, još jednu ste zaboravili medalju našeg Andrije Zlatića, olimpijca, koji je osvojio također zlatnu medalju kao i ja. I jedino je Kina osvojila više medalja, a iza vas su ostali Rusija, i SAD, i Nemačka, i Koreja. Koliko je to bilo teško postići? Za nas jeste bilo teško, ali iskreno da budem, na prethodnom svetskom kupu smo također bile druga nacija, također posle Kine. I uradili smo jedan veliki uspeh. Nadamo se da ćemo to postići i u budućnosti, jer, na primjer, Nemačka, koja je cijela industrija za streljaštvo i sve što se vrti uopšte oko streljaštva i u Nemačkoj, kao što ste pomenuli i Ameriku i Rusiju, koja su također velike sile, uspeli smo da ih nadjačamo i pokazali smo da na sljedećem svetskom kupu koji počinje za 10 dana, mogu samo da se čuvaju nas, ali možemo i da budemo prvi. Dobro, a šta znači to kad ste rekli da je cijela industrija iza njih? Svi proizvođači, 90% proizvođača za streljačko oružje i opšte za opremu se nalazi u Nemačkoj. Tako da... A zašto vi ne krenete recimo istim putem? I mi imamo ovdje Zastava oružje i oni imaju svakakav asortiman recimo svojih proizvoda. Imamo i neke druge proizvođače. Da li oni mogu nekako da stanu iza vas pa da vi budete njihovo zaštitna lica, pa da vi reklamirate njihove proizvode, a oni da malo nekako pomognu i finansijski na svaki drugi način? Naravno, zašto da ne? Samo ako počnu da proizvode to oružje sportsko koje nam u stvari treba. Jasno, da. Osvojeno zlato u trostavoj, se tako zove? Da, trostav disciplina. To znači šta? To znači da pucam 3 stava, ležeći, klečeći i stojeći. 2 dana pre toga sam pucala disciplinu vazdušna puška, gdje sam bila 4. U stvari to mi je dalo neki dodatni motiv da za ovu narednu disciplinu se malo bolje spremim. Izmakla mi je medalja za jako malo i to mi je u stvari bio dodatni motiv onako da pokušam da osvojim medalju. Naravno, zlatno se nisam nadala, sam i na prethodnom svetskom kupu bila prva i ovo je zaista jedan veliki uspeh. Trenutno sam jedini sportista, to je jedini strelac koji je 2 puta za redom osvojio 2 zlatne medalje po novim pravilima koje su nam mnogo teže, koje su nas i omela. Moram priznati, još uvijek se navikavamo na njih, ali meni izgleda ova disciplina trostav malo više legla nego vazdušna. Dobro, koji stav je najlakši? A koji je najteži i zašto? Sva 3 su najteže, nema najlakšeg, iskreno da bude. Svaki ima svoje prednosti, svoje mane, ali kad pogledate sva 3 morate da trenirate dovoljno dugo i dovoljno dobro da biste bili u jednoj dobroj formi. Dobro, koje su prednosti recimo? Ajde sva 3 da analiziramo, ali da ne govorimo o manama, nego samo prednosti. Pa, na primjer, u klečećem i ležećem najveći problem je što ste oslonjeni na levi lakat i što morate biti maksimalno opušteni, a pritom imate revnik koji vam je zavezan za pušku gdje vas previše steže. Koliko je teško puška? 6,5 kilograma, da, ali na primjer prednosti u stojećem su što već imate veliki oslonac jer stojite na obe noge, imate još jedan na levom puku, tako da je to možda neki oslonac, u stvari je najveći problem zato što vam najviše puška igra u stojećem, tako da svaki stav ima svoje prednosti i mane. Kako izgleda psihološka priprema pred jedno važno takmičenje kao što je bilo ovo i uopšte za ovaj sport? Dakle, šta govorite sebi u trenutku kada pre nego što stisnem oroz, razmišljam o čemu? Pa znate kako, godinama već vežbamo puno nekih tehnika i taktika. Meni je najvažnije da se dovoljno prvo naspavam, da sam odmorna za to takmičenje, a najveći motivi i najveći opšte i podrške vam u tim trenucima samo daju jedan dodatni motiv da ne razmišljate mnogo o stresnim situacijama, o tremi. Ali kako? To je veoma teško izbeći. A godinama morate da... Teško je naterati sebe da ne misliš na neku stvar. Da, pritom morate svaki hitac, na primjer 40 ili 60, uzastopno da otpustate da bude centar maksimalno. Tako da u tim trenucima skoncentrisanost na ono što radite i što dugo već vežbate, godinama vam samo daje još veći. U stvari, svako se pronalazi u svemu tome. Nalazi se u nekim
svoju neku, da kažemo, caku ili svoju neku... Ali meni, na primjer, najviše prije da slušam muziku ili da igram neku određenu igricu koja mi u tom trenutku sam fokusirana na jednu stvar i onda mi samo pomogne da se totalno rasteretim one treme. A vazdušna puška? Tu nam treba još veća psihološka priprema. Zašto? Zato što je mnogo lakše? Zato što je mnogo teže, zato što u malom kalibru, to je u vazdušnom oružju, se računa... Fizički je lakše, je li tako? Jeste malo fizički, ali kod nas se računa na decimale. Znači, jedan pogodak na prvi centar može da bude podeljen na 10 delova, od 10.0 do 10.9. I morate da imate što više jačih pogodaka od 10, 2, 3 da biste možda bili u finalu. To je pitanje možda. A za svaki morate da se trudite da bude taj mnogo dobar pogodak. Ja ovdje imam podatak da ste vi imali 454,2, a kineskinja 452,9. To je veoma nekako mala razlika. Ja sam počela to finale kao treća plasirana. Posle klečećeg stava sam bila treća, posle narodnog ležećeg sam bila šesta i onda sam, pošto sam bila malo bolje trenutno u tom trenutku skoncentrisana, mislim da je bila moja prednost što sam bila previše opuštena, zato što sam bila, mogu da kažem, i rasterećenija, ali sam jedina u tom finalu već imala finale koje sam pucala na prethodnom svetskom kupu. Ali takmičarke možda su u tim trenucima posustajale, ja sam u poslednja 3 pucala maksimalne centre, tako da sam u stvari došla na prvo mesto i ta razlika je trenutno velika. Znači, nekad se desi da je za 0,1 samo za 0,1 da samo razlika. Kakva je publika? Nema publike kod vas? Naravno da ima publike, pogotovo svi mi strelci jedan druge podržavamo, pored svega toga i drugi opšte reprezentacije, tako da ako imate snimak vidjet ćete koliko su naši... Gledali smo snimak malo pre, dok ste vi pričali. Nego, dakle, znamo kakva je publika na fudbalskim utakmicama, košarkaškim, rukometnim, znamo kakva je na teniskim i znamo pravila sedenja u publici na teniskim terenima. Kakva je kod vas? Nije toliko posvećena, ali možete da navijate. Naprimjer, na prvenstvu Srbije smo kod nas u Smederevo imali organizovane navijače koji su došli sa bubnjevima i sa pištaljkama, tako da su nas dodatno ometali, ali to je sve dozvoljeno kod nas, samo što nije toliko posvećeno. Dobro, upravo nam ulazi Zorana Arunović, tako, srebro i bronza. Tako je, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Samo dobro vi došli nama. Da vidimo kako izgleda. Evo, to su te medalje. Evo je bronzana i evo je srebrna medalja. Pa baš su lepe. A ja sam ti si zaboravila zlatnu medalju, znači bismo u potpuno kolekciju. Odlično izgledaju, dakle, ovo gore piše šta? Svetski kup, tako? Svetski kup, tako je. Skraćenica ISSF, znači šta? Da, International Sports Shooting Federation. Dobro, dobro. Sada... Pozadi. A šta ima i pozadi? Ima i pozadi, da. Tako tu ima i gde su medalje uzeta. Znači, 25 metara žene pištolj i 10 metara vazdušni pištolj. I kako je bilo? Utisci prvi su? Bilo je super, hvala. Bilo je stvarno zaista sjajno što se mene konkretno tiče. Imala sam jedan period priprema, nedelju dana priprema pred svetski kup i jako mi je drago što sam uspela da iskoristim sve tamo što sam odradila i da na najbolji mogući način odradimo ovaj svetski kup sa 2 medalje. Kod vas kako je? Dakle, puca se iz samo jednog stava ili takođe postoji... Nema znači 3 stava? Ne. Kod puškaša ipak malo drugačije, oni imaju ta 3 stava, mi imamo samo... A kako ste rekli? Puškaši? Puškaši, puškari, puškaši, kako god vam se sviđa. Pištoljaši. Pištoljaši, tako se mi nazivamo međusobno. Imamo vazdušni pištolj, to je standardno jedan stav, međutim mali kalibar se deli na 2 discipline. Imamo precizni deo gađanja, imamo brzi deo gađanja. U preciznom gađanju je samo to standardno koje se puca i na vazdušnom, međutim na brzom delu gađanja, brzi deo se zapravo sastoji iz toga što se puca 6 serija po 5 hitaca. Gledamo vaš snimak sada. To je vazdušno. I onda se sabira isto, tako? Ali drugačije se puca. Puca se po 5 hitaca u seriji, gde se 7 sekundi ruka drži pod uglom od 45 stepeni i onda za 3 sekunde je potrebno da se podigne da se opali. Ko vode računa o tome? To su svetlo, tu su elektronske mete i pali se crveno svetlo, registruje samo u te 3 sekunde ako se opali hitac. Ako se hitac ne opali, onda
se registruje 0, ukoliko se promaši metar registruje se 0 i to je disciplina koja je prilično dinamična i vrlo je fizički zahtevna što se za pucanje. Jedna od zahtevnijih disciplina. Kako potičete koncentraciju, kako vežbate? Pa, to su godine i godine treninga, sigurno sam da i Andreja može da se složi sa tim. Ovo su stvarno godine i godine treninga, jako dugački treninzi, vrlo naporni treninzi. Ja vam kažem, evo ja sam lično pred olimpijske igre trenirala od 7 do 11 sati svakog dana. Svaki dan, toliko? Svaki dan od 7 do 11 sati. I eto, jednostavno... I eto rezultata. Da. I eto rezultata. Da. Hvala puno što ste nas obradovali ovako dobrim vestima iz Amerike. Ja vam čestitam i na vašem ličnom uspehu i želim da budete samo zlatne. Mada i ovo je sve zlato. I to je sve zlato. Upravo zato, evo, naša saradnica Ana će vam dati dva nekako skromna poklona. Evo, izvolite, dve torte da vam bude slatko, buduće zlato koje ćete osvajati. Vidim ja ću se mnogi na treningu sad obradovati ovome. Hvala što ste bili gošća u programa. Evo samo kratke najave šta je to što sledi u sledećih pola sata.